ҳозир мо аз модулаҳои Maxwell истифода бурда модулаи мавҷудро исбот мекунем. Яъне аз ҳамон 4 та модулаи электродинамика, модулаи асосии Maxwell. аввал ҳамонро менависем. Модулаи якум дивергенсияи E баробар аст ба ро тақсими эпсилони 0. модулаи якуми Maxwell ё ки ҳамон қонуни Кулон ё ин ки теоремаи Гаусс меган, ҳамон модулаи аввали Maxwell. дуюм дивергенсияи яъне модулаҳои Maxwell ҳам дута ротор дорад, дута дивергенсия. Дивергенсияи E дорад, дивергенсияи B бо ҳамин бузургиро роторош. Дивергенсияи B баробар аст ба 0. яъне ки дар табиат зарядҳои магнитӣ вуҷуд надоранд. модулаи сеюм ин ротори E мебошад. ротори E баробар аст ба минуси dB ба dt. яъне тағйирёбии майдони магнитӣ сабаби пайдоиши майдони электрикӣ мегардад. чорум ротори B баробар аст ба μ0 G ҷамъи μ0 эпсилони 0 dB dE ба dt. яъне ҳамин модулҳоро аввал дар вакуум менависем. яъне дар вакуум дута шартро мо менависем ки ро баробари 0 ва G баробари 0. зичии заряд ва зичии ҷараён баробари 0 аст. акнун вақте ки зичии заряд ва зичии ҷараён баробари 0 шид, мо метавонем дар инҷа дарҳол дар модулаи якум нависем ки дивергенсияи E баробари 0 аст, дивергенсияи B ҳам хайи баробари 0 аст ва дар ин модула ҳам ин аъзо баробари 0 мешавад, барои ки зичии ҷараён баробари 0 аст. пас боз як чизи дигара қайд мекунем ки дивергенсияи аз ягон вектор и ҳосили зарби скалярии набла зарби ҳамон вектор аст. яъне дивергенсияи фарз кардем E и баробар аст ба набла скаляри, яъне зарби нуқта зарби ана ҳамун E. ва ротор бошад, ротори агар ягон вектор фарз кардем вектори E, ин баробар аст ба ҳосили зарби вектории оператори набла зарби X, яъне зарби векторӣ бо ана ҳамон вектор. акнун бед аз ду тарафи модулаи семон ротор мегирем. яъне ки ҳар ду тарафи модулаи сера аз ҳар тарафша ба оператори набла векторӣ зарб мезанем, яъне ротор мегирем. аз модулаи се аввал модулаи сера менависем. ротори E ин баробар аст ба минуси dB ба dt. акнун аз ҳар тараф ротор ки гирифтем ин хел мешавад. дар инҷа хаус ротор аз ана ҳамин дар ин тараф бошад. ротор аз минуси dB ба dt. аз минуси dB ба dt. ана акнун дар тарафи чапи ана ҳамин модула бел модулаи ҳосилкардагиро мегӯем ки модулаи фарз кардем ки ягон сторача. аз ҳар ду тарафи ана ҳамин модуламон мо мегирем, ҳар тарафи модуларо сода мекунем. ротор аз ротори ягон вектор ҳозир мебинем ки чӣ мешавад. роторро мо гуфтем ҳосили зарби вектории оператори набла боз ба ягон вектор. ин вектор мо бошад ҳосили зарби ротори E ҳай, яъне ҳосили зарби набла ва E ҳай. дар дохили қавс ҳосили зарби вектории набла зарби боз ҳосили зарби набла ба E. ана инро мо бояд сода кунем. дар инҷа барои сода кардани ин аз қоидаи ABC зарби векторҳо, яъне зарби вектори А зарби боз B зарби C, ин баробар аст ба бас тарҳи саб, яъне аз қоидаи бас тарҳи саб истифода мебарем. B зарби скаляри бас, яъне зарби скаляри дар инҷа тарҳи саб скаляри, дар инҷа ҳам скаляри, яъне нуқта зарби скаляри саб. аз ҳамин қоида истифода мебарем. мебинем ки дар инҷа дар ҷои амон набла ҳай, дар ҷои бмон ҳам набла ҳай, дар ҷои семон е ҳай. ҳамин қоидаро татбиқ мекунем барои ҳамин тарафи чапи модулаи сторачамон. яъне хайр аллакай мо дорем А зарби Б зарби С дорем, ҳамин баробар мешавад ба берма ина модулаи чорума соддатар менависем ҷаҷора нагира. яъне мо гуфтем ин аъзо 0 мешавад. дар ҷа мо танҳо мемонад μ0 E0 эпсилон 0 dE ба
dt برابر می شود با بس تن حساب بمون چه نبلا ضرب اسکالری همون بو نبلا سمون یه بس طرح سب مون چیه سمون یه های ضرب اسکالری با نبلا ضربی نبلا یعنی او بمون هردش نبلا انکو برای همون و در اینجا ما دیده استودیم که نبلا ضربیه حاصل ضربی اسکالری اپراتور نبلا با یه های که ای از البته همون دیورگنس یه را میتا که در مدل یکم و وابسته به آن شرط ها گفتیم که دیورگنس یه برابر 0 میشود. پس در همین جمع انا همین اعضا برابر 0 میشه. اینجا میمونه مینوسی در ضرب اسکالری ما میدونیم که اگر ضرب شونده ها را جایگزین کنیم حاصل ضرب تغییر نمییابد، اما در ضرب وکتوری خیلی نیست. ولی در ضرب اسکالری ما میتونیم همیشه نویسیم نبلا کوادرات اول می نویسیم نبلا کوادرات ی اومن مون نبلا کوادرات ی یعنی طرف چپی معادلمون این بود طرف چپی معادله طرف چپ معادله انا همین طرف شد. اگه طرف راست هم میبینیم طرف راست معادلمون ای است روتور از مینوس دی به دت روتوری ما گفتیم که در اینجا نوشتیم که روتور یگان وکتور ای برابر است با حاصل ضرب وکتوری نبلا ضرب ی یعنی که روتور از ضرب وکتوری x از مینوس دی به با دت. اکنون ببینید که روتور یا که اومن نبلا اپراتور هست که حاصله نسبت به کوردینات حاصله خصوصی اینجا خصوصی حاصله خصوصی نسبت به 3 سمت تیر x y z بتونیم نویسیم اینجا نبلا این برابر است با d با dx ای جمع d با dy جی جمع d با dz که هستن. حاصله خصوصی معناش همه که ما دیگر تغییربنده ها را همش دائمی حساب میکنیم، تنها x تغییربنده قبول میکنیم و نسبت به x یعنی خصوصی یعنی خصوصا نسبت به x حاصله میگیریم. برای همین حاصله خصوصی میگن و وابسته از اینکه اینجا حاصله خصوصی نبلا d با dt هم ببینید که حاصله خصوصی یعنی که d چپنا حاصله خصوصی میشه. در اینجا هم از b حاصله خصوصی میگیریم یعنی دیگر بزرگی ها وابسته از x y z هم باشه و یا تغییربنده هم باشن برای نسبت به ت حاصله گرفتن و یا دائمی قبول کرده میشن. برای همین اینجا ما میتوانیم که d با dt را یعنی که حاصله خصوصی نسبت به یک بزرگی با حاصله خصوصی نسبت به دیگر بزرگی ترتیبشون فرق نمیکنه. ما میتونیم که یکم از این بزرگی یک اول از بزرگی دیم حاصله بگیریم بعد از بزرگی اول یعنی که ما میتونیم d با dt را نویسیم اومد مینوس همراه میشه مینوس d با dt مینوس d با dt از داخل قوس داریم اپراتور نبلا اینجا ضرب وکتوری با b انا باز با مدل ماکسول برمیگردیم میبینیم که در اینجا نبلا ضرب و ضرب وکتوری نبلا ضرب b اوکی یعنی روتوری یگان وکتور این میشه ضرب وکتوری نبلا ضرب همون وکتور. پس میبینیم که روتوری b یعنی همین روتوری b میشه که در اینجا ما داریم روتوری b از مدل چهارم ماکسول میبینیم که این مینول d با dt پس اینجا میشه که مینوس d با dt از خواص نمیگیریم میو نول ی نول اپسیلون نول دی با dt. باز یک چیز دیگه در اینجا ما دیفرنسیال داریم دومی ما میتونیم آزاد با تحت دیفرنسیال دراریم که از تحت دیفرنسیال براریم یعنی ما میتونیم میره برابره در اینجا نویسیم این برابر میشه با مینوس میو نول اپسیلون نول د با dt داریم بوجه د با dt یعنی یک مرتبه از یه حاصله خواص در داخلی خواص با یک مرتبه در بیرون این میشه حاصله نسبت به وقت از یه یعنی حاصله ترتیب دوش میشه یا مرتبه حاصله با یک مرتبه این حاصله ترتیب دو میشه برای میشه د دو ی بعد dt کوادرات حاصله ترتیب دو هم خیلی میخونن د دو ی د کوادرات اینه د دو ی بعد dt کوادرات. این طرف چی بود؟ طرف راست معادلمون بود. طرف راست بود ها این بود طرف راست انا معادله کیو جان ببین را کور میکنیم میرم برای باید آوردنتون هستم هنه که طرف چپ راست یعنی هم معادله را برابر میکنیم میبینیم که چی داریم در اینجا داریم طرف چپ در مینوسی نبلا کوادرات ی برابر است با مینوسی میو نول اپسیلون نول د دو ی با dt
کвадрат قریب اومده من اینجا. یعنی هر سرش مدل رو با مینوس ضرب میزنیم یا او با مینوس 1 ضرب میزنیم. این میشه نبلا کвадрат ی برابر میو 0 د د ی با د ت کвадрат. اما ما خیلی فرم داریم برای سرعت روشنایی در واکوم. ما خیلی فرم هست که 3 برابر 1 تقسیم میو 0 اپسیلون 0. انا همه در اینجا میگذاریم، هر دو طرف مدل رو با کвадрат میبرداریم. اینجا میو 0 اپسیلون 0 رو گفتیم چی میشه؟ میو 0 اپسیلون 0 برابر میشه با این طرف میاد 3 کвадрат 1 تقسیم 3 کвадрат. در اینجا میگذاریم نبلا کвадрат ی نبلا کвадрат ی برابر است با در جای میمونیم 1 تقسیم 3 کвадрат د د ی بعد د ت کвадрат. این میشه معادله موجی برای شدیدیت ی. و اگر ما همین کاری کردیم و عیناً یعنی از همین معادله ها همین خیلی شرط ها ما برای به هم انجام دهیم، همین معادله برای همین معادله موجی برای ایندوکسیون میدان مگنیتیک هم حاصل میشه و عیناً هم خیلی میشه. یعنی که معادله موجی رو ما حاصل کردیم از معادله ماکس. انا این معادله در رمکا گرفتیم معادله موجی است.